da li je potiranje vrata tokom uzimanja abdesta sunat ili novotarija. Odgovor na to da učenjaci u tom pitanju imaju dva mišljenja. Prvo mišljenje je mišljenje hanefijskih učenjaka, svi do jednog, kažu da je to sunat i imaju i svoje dokaze. I sa druge strane, učenjaci malikijskog mazhaba svi kažu da je to novotarija. I šafi'ije i hanbalije su podeljeni. Jedan deo šafi'ije i hanbalije kažu da je sunat kao hanafije i jedan deo šafi'ije i hanbalije kažu da je novotarija kao malikije. Dakle, imamo dva mišljenja. Prvo je mišljenje hanefijskih učenjaka. Svi kažu zvaničan stav našeg mazhaba da je to sunat od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I imamo sa druge strane suprotno mišljenje, to je mišljenje učenjaka malikijskog mazhaba. Svi kažu malikije da je to novotarija. Šafijije i hanbalije nemaju jedan isti stav prema tom pitanju, pa su podijeljeni. Jedan deo hanbalije kažu da je novotarija, drugi deo kažu da je sunat. Isto tako šafije su podijeljeni po tom pitanju. Jedan deo šafije kažu da je sunat, jedan deo kažu da je novotarija. Tako da nije tačno kad se kaže da je novotarija onako u potpunosti, niti je tačno kad se kaže da je to sunat u potpunosti, nego to je ištihad. Neki učenjaci kažu da je sunat prema svom ištihadu i neki kažu da je to novotarija isto prema svom ištihadu. Glavni razlog za to razilaženje među učenjacima u tom pitanju je hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja ću da vam pokažem na taj hadis. Evo, imam ga ispred sebe. To prenosi imam Buhari. To je Sahih al-Buhari. Hadis broj 185, znači vjerodostojan hadis, prenosi imam Buhari, broj 185. Priča taj lanac da je jedan čovjek pitao Abdullaha ibn Zajda radijallahu anhu, on je deda Amr ibn Jahja, atastatio anturijan, da li možeš da mi pokažeš kako je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem uzeo abdest, kako se poslanik abdestio. Kaže Abdullah ibn Zaid, da, mogu, i tražio vodu i sipao na ruke i oprao ruke po 2 puta i onda nos pa izvadio i onda oprao lice 3 puta i onda oprao ruke po 2 puta do lakata i onda poterao glavu rukama time što je počeo od početka glave do kraja, znači počevši od početka glave i otišao sa njima do kafe. Reč kafe u arapskom jeziku to što je u crvenoj boji znači leđa. Znači poslanik je počeo od početka glave do svojih leđa. I znači ceo vrat gore skroz do kraja vrata do početka leđa i onda se vratio nazad na početku odakle je počeo, znači do početka glave i zatim je oprao noge. Znači to je Buhari, hadis broj 185. Prenosi isti hadis imam Muslim, to je Sahih Muslim, hadis broj 235, isti hadis, tačno isti hadis, i otišao ovdje do leđa, znači do kraja vrata dole do leđa. Tako da
to su dva hadisa. To je jedan isti hadis koji prenosi Buhari, koji prenosi Buhari i Muslim. I drugi, ima i drugih, ali mi smo uzeli najispravnije od Buharije i Muslima. I to je dokaz da je poslanik alejhi selam ovako je uzeo abdest, potirao glave do ovde, znači do kraja vrata, do iza leđa i vratio se nazad. I Hanafije kažu ovaj deo vrata, tako se zove, u fiqhu to je gornji deo vrata. I ove do ovde. I ovaj deo ispod brade ovde prema grlu, to je donji deo vrata. Taj donji deo vrata to nije sunat da se potera tokom abdesta, ali onaj gornji deo od glave pa nazad je sunat i to su dva hadisa u Buhariju i Muslimu. I zato su učenjaci podijeljeni, jer postoji u drugom hadisima da je poslanik alejhi selam uzeo abdest do kraja glave, znači nije otišao dole do vrata, nego samo do kraja vrata. Do kraja glave. Znači u tome je razlika da je poslanik uzeo abdest do kraja glave ili do kraja vrata. U Buhariju i Muslimu da je poslanik uzeo do kraja vrata. I to je naš dokaz, tako da onaj koji kaže ne postoji dokaz, ne postoji vjerodostojan hadis, greši. I zato recimo u tom pitanju Imam Nawawi je rekao da nema u potiranju glave, u potiranju vrata ne postoji vjerodostojan hadis. Imam Šaukani mu je odgovorio i kaže reč imama Nawawija u tomu kada je Imam Nawawi rekao da je potiranje vrata nije dozvoljeno jer u tome ne postoji vjerodostojan hadis. Šaukani kaže ta reč je avantura od imama Nawawija. Znači Imam Nawawi kad je rekao nema vjerodostojan hadis, ne da nije znao da postoji taj hadis u Muslimu, jer on ima svoje komentare na Muslimovu zbirku, nego Imam Nawawi je rekao da ta reč kafahu, kako sam tumačio da znači to kraj vrata, Imam Nawawi kaže ne znači to kraj vrata, nego to znači početak vrata. Znači razlika u tome nije u tome da li je potiranje vrata sunat ili novotarija, da li postoji hadis ili ne postoji. Postoji svakako, ali razlika u tome reč kafahu, ono reč što je bila označena u crvenoj boji, da li to znači kraj vrata ili početak vrata. Učenjaci su u tom pitanju podeljeni. Neki kažu to znači do kraja vrata, neki kažu do početka vrata. Prema tome smatramo da je to sunat i ta reč kafa znači pozadi i znači kraj vrata. To je naš glavni dokaz u tom pitanju. Ima dosta dokaza i argumenata i diskusija i govor i odgovor i govor nad govorom i odgovor nad odgovorom. Velika diskusija u tom pitanju, ali taj hadis je glavni i osnovni dokaz za naš mazhab u tom pitanju. To ono što se tiče potiranje vrata u abdestu.